Muri Gicurasi 2026 isi yongeye guhura n'icyorezo cya Ebola cyadutse mu buryo bukomeye mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Uganda. Iki cyorezo cyatewe na virusi yo mu bwoko bwa Bundibugyo izwi nka Bundibugyo virus disease BVD, ubwoko budakunze kuboneka ariko bufite ubukana kandi bugora inzego z'ubuzima kubera ko kugeza na magingo aya nta rukingo rwemejwe cyangwa umuti wihariye warwo uraboneka. Kwa 16 Gicurasi 2026 nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyorezo hari ikibazo cy'ubuzima giteye inkeke ku rwego mpuzamahanga. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko indwara yari ikomeje gukwirakwira mu ntara y'ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse igatangira no kugaragara muri Uganda, cyane cyane mu murwa mukuru Kampala. Raporo zashyizwe ahagaragara na OMS, Africa CDC ndetse n'inzego z'ubuzima muri aka karere zigaragaza ko kugeza hagati muri Gicurasi 2026 hari abantu barenga 246 bakekwaho kuba banduye. Abarenga 80 bo bamaze guhitanwa n'iyi ndwara ndetse laboratwari zimaze kwemeza abantu 8 banduye mu buryo bwa gihanga. Inzobere kandi zigaragaza ko imibare ishobora kuba iri hasi y'ukuri kubera ikibazo cy'umutekano muke, urujya n'uruza rw'abantu benshi ndetse n'uburyo bukiri buke bwo gusuzuma abanduye. Iki cyegeranyo kigamije gutanga amakuru yimbitse kandi asobanutse kuri Ebola mu bwoko bwa Bundibugyo, uburyo yandura, ibimenyetso byayo, ingamba zafashwe n'ibihugu byo mu karere ndetse n'uruhare rw'abaturage mu kwikumira. Ebola ni indwara y'icyorezo iterwa na virusi zo mu muryango wa Filoviridae. Iyi ndwara yamenyekanye bwa mbere mu 1976 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Sudani y'Epfo, aho yahitanye abantu benshi mu gihe gito. Ebola kandi ifite amoko atandukanye ari mu bwoko bwa Zaire Ebola virus, Sudan Ebola virus, Bundibugyo Ebola virus, Tai Forest virus na Reston virus. Buri bwoko bugira uburyo bwihariye bw'imiterere n'ubukana, ariko bwose bushobora guteza ibyorezo bikomeye iyo bitagenzuwe hakiri kare. Ubwoko bwa Bundibugyo bwagaragaye bwa mbere mu mwaka wa 2007 mu karere ka Bundibugyo muri Uganda, ari naho bwakuye iri zina. Ubu bwoko bwihariye kubera ko butarabonerwa urukingo cyangwa imiti yemewe ku rwego mpuzamahanga nk'uko bimeze ku bwoko bwa Zaire bwo bwamaze kubonerwa urukingo rwa Ervebo. Virusi ya Bundibugyo ifite ubushobozi bwo gukwirakwira vuba cyane mu bantu babana hafi cyangwa bakora ku murwayi. Abashakashatsi bo bagaragaza ko ubushobozi bwayo bwo kwica buri hagati ya 30% ndetse na 50%, nubwo mu bice bimwe byugarijwe n'ubukene cyangwa ibura ry'ubuvuzi bushobora kurenga iyi mibare. Ubushakashatsi bwa OMS bwerekana ko iyi virusi ikunze guturuka ku nyamaswa zo mu ishyamba nk'uducurama ndetse n'inkende, hanyuma ikagera mu bantu binyuze mu guhura n'amaraso cyangwa inyama z'izo nyamaswa. Iyo umuntu amaze kwandura, hashobora gukwirakwiza virusi binyuze mu matembabuzi y'umubiri. Bitandukanye n'ibicurane cyangwa COVID-19 bishobora gukwirakwira mu mwuka, Ebola yo yandurira cyane cyane mu guhura n'amatembabuzi y'umuntu wanduye. Aya matembabuzi ashobora kuba amaraso, ibirutsi, inkari, ibyuya, amacandwe, amashereka, amasoro cyangwa imyanda iva ku murwayi. Gukora kuri ayo matembabuzi cyangwa ku bikoresho byanduye nibyo bishobora gutuma umuntu yandura mu buryo bworoshye cyane. Umuntu ashobora kwandura yakoze ku murwayi cyangwa ku bikoresho byanduye nk'imyenda, amashuka, ibikoresho byo kwa muganga cyangwa ibikoresho by'isuku byakoreshejwe n'umurwayi. Gushyingura n'abapfuye bazize Ebola ni imwe mu mpamvu zikomeye zituma iyi ndwara ikwirakwira. Umubiri w'umuntu wapfuye uba ugifite virusi nyinshi cyane, bityo gukora ku murambo cyangwa kuwukarabya nta bikoresho byabugenewe bishobora gutuma abandi bandura. Inzego z'ubuzima kandi zigaragaza ko Ebola itandurira mu mwuka, bityo abantu bakwiye kwirinda ibihuha ndetse n'ubwoba bukabije. Kwitwararika ku isuku ndetse no kwirinda gukora ku matembabuzi y'umurwayi nibyo bifasha cyane. Ibimenyetso bya Ebola kandi bishobora gutangira kugaragara nyuma y'iminsi 2 kugeza kuri 21 umuntu amaze guhura n'iyo virusi. Mu minsi ya mbere kandi indwara ishobora kwitiranwa na malaria cyangwa tifoyide kubera ibimenyetso bisa. Ibimenyetso by'ibanze bya Ebola birimo umuriro mwinshi utunguranye, kubabara umutwe bikabije, gucika intege, kubabara mu ngingo no mu mikaya, kubabara mu muhogo ndetse no kubura ubushake bwo kurya. Ibimenyetso kandi
bikunze gutuma abantu bibwira ko ari malariya cyangwa ibicurane bisanzwe, ndetse bigatuma bamwe batinda kujya kwisuzumisha. Iyi ndwara ikomeje gukaza ubukana, umurwayi ashobora kuruka cyane, guhitwa, kubabara mu nda, kugira ikibazo cyo guhumeka, kunanirwa kw'impyiko n'umwijima, gutangira kuva amaraso imbere cyangwa hanze y'umubiri. Mu cyiciro cya nyuma kandi, bamwe mu barwayi bashobora kuva amaraso mu mazuru, mu maso, mu kanwa cyangwa mu myanya ndangagitsina. Icyo gihe umurwayi aba akeneye ubuvuzi bwihuse kandi bwihariye. Abaganga kandi bagaragaza ko kwisuzumisha kare no gutangira kwitabwaho vuba bifasha kongera amahirwe yo kurokoka. Icyorezo cya Ebola cya Bundibugyo cyatangiriye mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu bice bya Mongbalu, Rwampara na Bunia. Ahantu henshi hagaragaye abarwayi ni mu bice by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro birangwa n'urujya n'uruza rw'abantu benshi. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari imwe mu mbogamizi zikomeye zituma iki cyorezo kigora kugenzurwa. Hari aho abaganga n'abakozi b'ubutabazi badashobora kugera kubera imitwe yitwaje intwaro muri iki gihugu. Muri Uganda ho abanduye ba mbere bagaragaye i Kampala nyuma yo kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ubuzima Uganda yatangaje ko bamwe mu banduye bagiye bagaragaza ibimenyetso bikomeye byo kuva amaraso mbere yo kugera kwa muganga. OMS yagaragaje ko ikibazo gikomeye atari umubare w'abanduye gusa, ahubwo ari uko abantu benshi bashobora kuba bagenda banyura ku mipaka mu buryo butazwi, ndetse bigatuma gukurikirana abahuye n'abarwayi bigorana. U Rwanda kandi rwahise rushyira mu bikorwa ingamba zikomeye zo gukumira ko Ebola yakwinjira mu gihugu. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda n'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC byatangaje ko kugeza kuri ubu nta murwayi wa Ebola uraboneka mu Rwanda, ariko ko igihugu kiri mu rwego rwo kuba maso cyane. Mu rwego rwo gukaza ubwirinzi, u Rwanda rwashyizeho ingamba zitandukanye zirimo gukaza igenzura ku mipaka yose ihuza igihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda, gupima umuriro ku bantu binjira mu gihugu no gushyiraho ibikoresho byo gukaraba intoki ahantu hahurira abantu benshi. Inzego z'ubuzima kandi zateguye abaganga n'ibikoresho byihariye byo kwakira abarwayi bakekwa, ndetse abaturage bakangurirwa gutanga amakuru ku muntu wese ugaragaza ibimenyetso bikekwa. Inzego z'ubuzima kandi zanasabye abaturage kwirinda ingendo zitari ngombwa mu bice byugarijwe, kwirinda gukora ku murwayi udafite isuzuma ryemewe, kwirinda gusuhuzanya n'intoki mu buryo budakenewe, gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune, ndetse no gukurikiza amabwiriza atangwa n'abaganga ndetse n'inzego z'ubuzima. Abaturage kandi basabwe guhamagara umurongo w'114 igihe babonye umuntu ugaragaza ibimenyetso bikekwa cyangwa se umuntu winjiye mu gihugu anyuze mu nzira zitemewe. Mu rwego rwo gukaza ubwirinzi kandi, ubuyobozi bwo mu turere twa Rubavu na Rusizi bwashyizeho amabwiriza akomeye agenga urujya n'uruza ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imipaka ya Petite Barriere, Grande Barriere, Rusizi ya mbere ndetse na Rusizi ya kabiri yakajijweho igenzura rikomeye kugira ngo harebwe niba nta muntu wanduye winjira mu gihugu. Nubwo hari ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byagabanijwe, hari abantu bemerewe gukomeza ibikorwa by'ingenzi, barimo abanyeshuri bambuka buri munsi bajya kwiga, abatwara ibiribwa n'ibikoresho by'ibanze, abakozi b'ubutabazi, abaganga ndetse n'abakozi bo kwa muganga. Aba bose basuzumwa umuriro, bagakaraba intoki kandi bagakurikiranwa mu buryo bwihariye. Inzego z'umutekano kandi zanakajije amarondo ku mipaka itemewe kugira ngo hirindwe abantu bashobora kunyura mu nzira zapanye. Kurwanya Ebola kandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje guhura n'imbogamizi nyinshi, zirimo ibice byinshi byibasiwe n'icyorezo birangwamo imitwe yitwaje intwaro ituma abaganga badakora neza akazi kabo. Abantu benshi kandi bambuka imipaka buri munsi bajya gucuruza cyangwa gushaka akazi, bigatuma virusi ishobora gukwirakwira vuba. Hari abaturage bamwe batizera abaganga cyangwa bakeka ko Ebola ari ibihuha bya politiki. Ibi bituma bamwe bahisha abarwayi cyangwa bakanga kujya kwa muganga. Kubera ko virusi ya Bundibugyo itarabonerwa urukingo rwemewe, kurwanya icyorezo bishingira cyane cyane ku gukumira no kuvura ibimenyetso. Hari aho abantu bapfa mbere y'uko bapimwa kubera ko laboratwari n'ibikoresho byo gupima bikiri kure. Abaturage kandi banafite uruhare rukomeye cyane mu kurwanya Ebola. Inzego z'ubuzima zigaragaza ko icyorezo gishobora guhagarara vuba iyo abaturage bakurikije amabwiriza. Abaturage basabwa gukaraba intoki buri gihe, kwirinda gukora ku muntu urwaye cyangwa wapfuye mu buryo budasanzwe, no kwirinda gukwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga.
basabwa kandi kumenyesha abaganga umuntu wese ukekwaho Ebola, kwirinda kurya inyama z'inyamaswa zapfuye mu buryo budasobanutse, ndetse no kwemera amabwiriza yo gukurikirana abo bahuye n'abarwayi kugira ngo icyorezo kidakwirakwira. Abajyanama b'ubuzima, abayobozi b'inzego z'ibanze n'amadini bafite uruhare rukomeye mu gukangurira abaturage kwitwararika. Muri iyi minsi kandi hanavuzwe indwara ya hantavirusi yagaragaye mu bwato bwa MV Hondias. Nubwo iyi ndwara nayo iteye impungenge, OMS yavuze ko Ebola ya Bundibugyo hari ifite ibyago byinshi byo gukwirakwira muri aka karere. Hantavirusi ikunze gukwirakwizwa n'imbeba cyangwa imyanda yazo, mu gihe Ebola yo ikwirakwira binyuze mu matembabuzi y'abantu cyangwa inyamaswa zanduye. Inzobere zigaragaza ko abantu badakwiye kuvanga izi ndwara cyangwa gukwirakwiza amakuru atariyo. Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo ni icyorezo gikomeye gikomeje guteza impungenge mu karere k'ibiyaga bigari. Kuba nta rukingo cyangwa umuti byemejwe kuri ubu bwoko bwa virusi bituma ingamba zo gukumira no gukurikirana abarwayi ziba ingenzi cyane. Nubwo kugeza kuri ubu nta murwayi uragaragara mu Rwanda, igihugu gikomeje kuba maso no gufata ingamba zikomeye zo gukingira abaturage. Abanyarwanda bose basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza y'isuku, kwirinda ibihuha, gutanga amakuru ku gihe, kwisuzumisha hakiri kare no kwirinda ingendo zitari ngombwa mu bice byugarijwe. Ubunararibonye igihugu gifite mu guhangana n'ibyorezo nka COVID-19 n'izindi nshuro Ebola yigeze kugaragara mu karere butanga icyizere ko iki cyorezo gishobora gukumirwa igihe abaturage n'inzego bireba bakomeje gukorana. Icyorezo cya Ebola ntigihungabanya ubuzima bw'abantu gusa, ahubwo kigira ingaruka zikomeye ku bukungu, imibereho n'imibanire y'abaturage. Mu bice byibasiwe n'iki cyorezo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda, ibikorwa by'ubucuruzi byarahagaze cyangwa biragabanuka cyane kubera ubwoba bwo kwandura. Abacuruzi benshi bambukaga imipaka buri munsi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bituranye bahuye n'igihombo gikomeye kubera amabwiriza mashya yo kugabanya urujya n'uruza. Mu rwego rw'uburezi kandi, amashuri amwe mu bice byugarijwe n'icyorezo yafunzwe by'agateganyo kugira ngo hirindwe ubwandu hagati y'abanyeshuri. Ibi byatumye abana benshi basubira mu ngo, ibintu bishobora kugira ingaruka ku myigire yabo igihe ikibazo cyamara igihe kirekire. Hari kandi ingaruka zo ku buzima bwo mu mutwe, aho abantu benshi batuye mu bice byibasiwe n'icyorezo bagaragaza ubwoba, kwiheba no kugira ihungabana batewe no kubona abavandimwe cyangwa inshuti zabo bararwaye cyangwa bagapfa. Abaganga b'indwara zo mu mutwe bagaragaza ko nyuma ya buri cyorezo cya Ebola haba hakenewe ubufasha bwo gufasha abaturage kongera kugira icyizere no gusubira mu buzima busanzwe. Ubukungu bw'ibihugu byo mu karere nabwo bushobora guhungabana kubera igabanuka ry'ubukerarugendo, ubucuruzi n'ishoramari. Abashoramari bamwe batinya gukorera mu bihugu byugarijwe n'icyorezo kubera impungenge z'umutekano w'abakozi babo. Abaganga, abaforomo n'abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo mu rwego rw'ubuzima bafite uruhare rukomeye cyane mu guhangana na Ebola. Abo bakozi nibo bakira abarwayi, nibo babapima ndetse bakabitaho, ariko kandi bakanakurikirana abantu bose bahuye n'abanduye. Kubera ubukana bwa Ebola kandi, abakozi b'ubuzima baba bafite ibyago byinshi byo kwandura igihe badafite ibikoresho byihariye byo kwirinda. Niyo mpamvu bakoresha imyambaro yihariye izwi nka PPE cyangwa Personal Protective Equipment. Irimo ibi bikoresho birimo udupfukamunwa twihariye, amadarubindi arinda amaso, ga, imyambaro idacama amazi ndetse n'inkweto zidasanzwe zo kwa muganga. Byose bibafasha kugabanya ibyago byo kwandura hagati y'abakozi b'ubuzima ndetse n'abarwayi bitaho. OMS n'izindi nzego mpuzamahanga zikomeje kohereza ibikoresho byo kwa muganga n'impuguke mu bihugu byugarijwe kugira ngo bifashe kurwanya iki cyorezo. Abakozi b'ubuzima kandi bakora ubukangurambaga mu baturage babigisha uburyo bwo kwirinda no kubafasha kumenya ibimenyetso bya mbere bya Ebola. Mu mateka y'isi, Ebola yagiye igaragara inshuro nyinshi cyane cyane muri Afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba. Mu mwaka wa 2014 kugeza mu 2016, Afurika y'uburengerazuba yahuye n'icyorezo gikomeye cya Ebola cyahitanye abantu barenga 11,000 muri Guinea, muri Liberia ndetse no muri Sierra Leone. Iki cyorezo cyahinduye uburyo isi yose yitegura indwara z'ibyorezo. Ibihugu byinshi byashyizeho gahunda zihariye zo gukurikirana indwara no gutegura ibikoresho by'ubutabazi bwihuse. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho, Ebola yagiye igaragara inshuro nyinshi kuva mu 1976. Abahanga bagaragaza ko kuba igihugu gifite amashyamba manini ndetse n'inyamaswa nyinshi zo mu gasozi bishobora gutuma virusi zikomeza kwimukira mu bantu.
Ubwoko bwa Bundibugyo bwagaragaye bwa mbere muri Uganda mu mwaka wa 2007, nyuma bugaragara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka yakurikiyeho. Icyorezo cyo mu 2026 kiri mu byateye impungenge cyane kubera uburyo cyakwirakwiriye mu bice bifite urujya n'uruza rw'abantu benshi. Itangazamakuru kandi rifite uruhare rukomeye mu gutanga amakuru yizewe ku cyorezo cya Ebola. Radio, televiziyo, ibinyamakuru n'imbuga nkoranyambaga bigafasha abaturage kumenya uko indwara ihagaze ndetse n'uburyo bwo kuyirinda. Ariko kandi imbuga nkoranyambaga zishobora no kuba ikibazo igihe zikwirakwizwa amakuru atariyo. Hari abantu bamwe bakwirakwiza ibihuha bavuga ko Ebola hari indwara y'ibihimbano cyangwa bakavuga uburyo bwo kuyivura budafite gihamya. Inzego z'ubuzima zisaba abaturage gukurikira gusa amakuru atangwa na Minisiteri y'Ubuzima, RBC, OMS, Africa CDC ndetse n'abaganga b'inzobere zemewe kuko arizo nzego zitanga amakuru yizewe kandi yemejwe ku cyorezo cya Ebola. Abaturage kandi basabwa kutohereza ubutumwa batabanje kugenzura niba ari ukuri. Ubutumwa bw'ingenzi ku baturage ni uko Ebola ishobora gukumirwa igihe abantu bose bafatanije. Nta mpamvu yo kugira ubwoba bukabije, ahubwo hakenewe ubushishozi, gukurikiza amabwiriza no gutanga amakuru ku gihe. Abaturage basabwa gukomeza ubuzima busanzwe ariko birinda ibikorwa bishobora kubateza ibyago byo kwandura. Ahantu hahurira abantu benshi nk'amasoko, gare, amatorero n'amashuri hasabwa gukomeza kugira ibikoresho by'isuku. Abantu baturiye imipaka cyane cyane mu turere twa Rubavu, Rusizi, Burera na Nyagatare basabwa kurushaho kwitwararika no gutanga amakuru ku muntu wese winjira mu gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ababyeyi nabo kandi basabwa kwigisha abana babo gukaraba intoki neza no kwirinda gusangiza abandi ibikoresho by'isuku cyangwa ibyo kurya igihe hari impungenge z'indwara. Icyorezo cya Ebola yo mu bwoko bwa Bundibugyo gikomeje kuba ikibazo gikomeye ku rwego rw'akarere ndetse n'isi yose muri rusange, nubwo kugeza kuri ubu kitaragera mu Rwanda. Kuba ibihugu bituranye byarakigaragayemo bituma gukomeza kuba maso ari ingenzi cyane. Ubunararibonye u Rwanda rufite mu guhangana n'ibyorezo, ubufatanye hagati y'inzego z'ubuzima n'abaturage ndetse n'ingamba zikomeje gushyirwa mu bikorwa bitanga icyizere ko igihugu gishobora gukomeza kwirinda iki cyorezo. Abaturage bose bagomba kumva ko kurwanya Ebola atari inshingano za leta cyangwa abaganga gusa, ahubwo ko buri muntu afite uruhare mu kurinda ubuzima bwe n'ubw'abandi. Kubahiriza amabwiriza y'isuku, gutanga amakuru ku gihe no kwirinda ibihuha nibyo bizafasha igihugu n'akarere muri rusange gukomeza guhangana neza n'iki cyorezo. Mu rwego rwo gukomeza kurinda abaturage no gukumira ikwirakwira rya Ebola, inzego z'ubuzima zashyize imbere ingamba zitandukanye zigamije kwirinda ko iyo ndwara yakwinjira cyangwa igakwirakwira mu gihugu. Ingamba ya mbere ni ugukomeza gukangurira abaturage kugira isuku ihagije, cyane cyane gukaraba intoki kenshi bakoresheje amazi meza n'isabune cyangwa umuti wabugenewe wo kwica udukoko. Abaturage kandi basabwa kwirinda gukora ku muntu urwaye cyangwa ugaragaza ibimenyetso bikekwa, cyane cyane igihe hataramenyekana neza indwara afite. Inzego z'ubuzima zikomeje gukaza ibikorwa byo kugenzura ku mipaka no mu bitaro, aho abantu bapimwa umuriro ndetse hagakurikiranwa abafite ibimenyetso bidasanzwe. Abakozi bo kwa muganga bahawe ibikoresho byihariye byo kwirinda no kwakira abarwayi bakekwa kugira ngo batandura cyangwa ngo bakwirakwize virusi. Ku bijyanye n'itumanaho, abaturage bakangurirwa gutanga amakuru ku gihe no guhamagara umurongo w'114 igihe cyose habaye ikibazo cyangwa hakekwa umuntu ushobora kuba yaranduye. Inzego z'ibanze, abajyanama b'ubuzima n'itangazamakuru bafite uruhare rukomeye mu kugeza ubutumwa ku baturage no kubafasha kumenya amakuru yizewe. Abaturage kandi basabwa kwirinda ingendo zitari ngombwa mu bice byugarijwe n'icyorezo nk'ayituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa i Kampala muri Uganda. Abajya muri ibyo bice kubera impamvu z'akazi cyangwa ubutabazi basabwa gukurikiza amabwiriza y'isuku no kwihutira kwisuzumisha igihe bagaragaje ibimenyetso. Hari kandi ingamba zijyanye no gushyingura abantu mu buryo bwizewe igihe umuntu yaba yishwe na Ebola. Inzego z'ubuzima zifite amakipe yihariye ashinzwe gushyingura mu buryo bwubahiriza amabwiriza y'ubwirinzi kugira ngo hirindwe ikwirakwira rya virusi. Muri rusange, gukomeza ubufatanye hagati y'abaturage, inzego z'ubuzima, ubuyobozi bw'inzego z'ibanze n'imiryango mpuzamahanga nibyo bizafasha gukomeza guhangana neza n'icyorezo cya Ebola no kurinda ubuzima bw'abaturage bo mu karere. Dutegura iki cyegeranyo twifashishije amakuru yo mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS, Africa CDC, Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda, Ikigo cy'Igihugu cy'Ubuzima RBC,
inzego z'ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda ndetse n'inyandiko z'ubushakashatsi kuri virusi ya Bundibugyo. Mugire ibihe byiza.